Željko Damjanović je rođen 1974. godine na Svetski dan muzike, 21. juna. Od malih nogu pokazuje interesovanje za muziku i harmoniku. Njegov otac, koji se amaterski bavio sviranjem, imao je apsolutni sluh i svirao je frulu, okarinu, saksofon i usnu harmoniku. Sedmogodišnjem sinu kupio je harmoniku, instrument za koji kažu da dušu nosi i čarobno zanosi, srcu iskreno ugađa i srce mu se odano klanja, dok razum ostaje zadivljen. Prvih par godina Željko pohađa časove kod lokalnih harmonikaša, a za 12 godina odlazi u školu harmonike Aleksandra A.C. Ćirkovića i za 5 godina uspešno savladava školu Miodraga Todorovića Krnjevca. Učeći od najboljih, odnegovao je i poseban estetski ukus i razvio sklonosti ka vanvremenskim vrednostima. Što bi Željko rekao, a sada malo baroka i klasicizma, ali na srpski način. Valceri, ali srpski. Slušamo deo posvećen Radojki Živković. Denino kolo, Biserka, Miloševsko kolo i Žikino kolo. Uživajte.